ia komeki lemaki atinna ambo anak tawijata angkati kumakun raya aga yaro ia koto matanga mak bisawar. Makanya ia koto mak bisawar raya angka pak doangan napak gurangi guru tak ibacai maka niga mandai nasu tak yakin mesti melemak manang atinna apa megangi jawi ta ia ko mak bisawar mak garang kami batina mak bisawar maka dai guru tak ia nangka makunrai mak bisawar na mak garang ka batina mak bisawar depa nama nasu nama wari madai nasabak mak jaru mi batina mak bisawar iya mega nak pani ia koto mak bisawar aja tasusangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Sininna tomatua malali jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah syukuruki mapuji tandrigangkah lari sisi araja aku wasangan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabari ridalana yeswewe tofadang kamana si adapu-dapungan digaga akata sangadina tofadamilum maka idua wali limata membagi-bagi nasabak pakdo ngasimata mak dararari nasabak atokari dalang atiyeh nama cajiwi patampak barakah pamasilori sisina duwe botimparu sehingga dalam membina rumah tangga nantinya tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ia tu je situngan ya hakikatna ya potong mapa botik duan rupa agayar melo ipukan kana sabah asyama yang kedua si sumpungan melo ipasiyama macawe ina ipasi sumpungi mabeleh maka mesti malebang ipandi ina sabah siddi pakasiwiyang keminak batuan nama raja di sisi nafungan Allah ta'ala. Salawa naniya papa salamak masa ifangololori alimalabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si mata jalongangi asalamakan akatuwongan linota akhirat ta sehingga natafadang kamana mua natafadang makalik jari salang kabitarai nariyatu puri awal gading itu daki yasik na pepangulawang digaga akata mailu isapa sangadina don rupa nato salama agayar isapai nasabak rioran nafungan la ta'ala. Yang kedua syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininna toma-toma lebih jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah. Salasit di tanra araja aku wasangan nafungan la ta'ala na pancaji wiboroni si bawa makon rayi sehingga sininna yaitu sitongan dayi kebutuhan na boroni wi angke kori makon rayi na tarof wangi makotor sebaliknya sininna iya mana tu sitongan na keperluan na ye makon rayi angke okori arwani wi na tarof wangi. Makanya laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan dan memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Yana tu nakada puwangi rilalana akorangi hunna libasul lakum wa antum libasul lakunna.
Iya tu pakaian na boronewe angke okori makun raya, pakaian na makun raya angke kori boronewe. Tapi ada na toriolota, maka daya kiko angka anak darah dilalan na ye baru gaewe anak darah de panapura malakai namo maga cantik mundi tatamoti yakari anak darah cupe. Makotor sebaliknya. Namo angka kalolo rilalanda ye baruga namo maga agalo ngambundi namo maga garatakmu ya kode pamupura mak baini niga yulirangi kalolo cepi. Makanya anak darah cupe kalolo cepi siruntu anak darah na kaloloe ia tu patutu na cupe angke okori cepi pasampo na cepi angke kori cupe sinin na tumatambah lebih jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah. Napa nih? Ia koto pura situngan nama baine ia redi laki ni ganulirangi baine tak laki tak digagas sangadin na suamiku aga ia sangi suami semua uang milik istri cocok ni di batangan na sinin na apolenga dalek na laki apunangan na baine we tapi sinin na apunangan na baine we balun tentu apunangan na laki maka angka situngan na dua telu pasalang may loka pala tukang ilo risisena bot timparuwe makotoro bot tilonge aga yaro dua telu wasiat na guru tapan rite nomor sidi iya ko sapa ki asogirang aja tasapa ke warang parangi apa iya tu ya warang parangi anu dengan kanaganna batongan na iya ko angka sidika tomelo pagana idua angka dua tomelo pagana italu napa niya tu warang parangi anu capu tapi makade guru tak sapai asogirange ke barakae magai iya tu baraka denang kana capu na tumatinulu na mananungang apolengan na tomatamala biyang ki hadir sehingga makade guru tak angka situngan na tupak dongak baraka iya ko napake makun raye mancaji si pak barasan na batin na sa pak dongang maka denang kana matilisat na pak barasan na angkan napake makbalan calisat dapurang matinulu apa nga dalen na laken na makbaraka na halala tomatamala biyang ki hadir makanya iya ko nalengi apa nga dale laketa itu sebenarnya ada dua bentuk agayaro satu sebagai bentuk pemberian yang kedua sebagai bentuk amanah ia ko makadala kita pole makare sotiri pusatna takonalengi apole ngadale nah nakada maknang katale maka itu bentuk pemberian meki pakai makbalan cam make guna itu tidak menjadi persoalan tapi bajan nasangadie na toko makadai ammaknai angkat taparakai ammaknai angkat tapak biringnya maknang kata tarif maka itu bentuk amanah maka desisa nawat ding icupe-cupe iding makun raya apalagi pakai mak balanca na upanan pakai mak balanca na de gaga isi pole kolak kaya maka secara hakiki de gaga barakat tamilala rumah tangga itu motoma lebih yang ke hadir makanya ia konalengi apole ngadale laket di makun raya na melo matinulu apole ngadale na lakaya na mak barakat denang kan nama tilisat na pak barasat tak tituli angkai pakai mak balan celisat dapurang agayar ia koyalai apole ngadale na lakaye tapampayan lan sabak 5 atau na yala ipak jemak koyolo na atiye na itandra pacuku ipakite na yemma ilota kendre monro atiye oko yawana susu kiriye dua jari yawana susu kiri tak dua jari tamilalang pacuku ipakite na yemma eloe aga ibaca maka de guru tak baca mbok simat na pak barasange atau kang ati mu baca na sebab pak dongang aga ya roh alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasaka tanah taplak nih taplak nih iya tu sitongan na ya pak dongang simak pak barasan ya namelo matinulu apole ngadale na laki tatabaca iya mananungan na denang kan nama tulisan na pak barasannya ibacai alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasaka tanah yang kedua maka de guru Hadratu Syekh Haji Hashim Asy'ari dalam kita Akhlaqul Libaning termasuk sebenarnya dilarang matuk bakanuku kilala boleh
ya nangka borane makunre na poji matok bakanu ko kilala bolana yakin mesti mapelah hawana yaitu boleh apalagi kilala kamarakna. Makanya ya koto matok ba isaliwa boleh. Iya na tu ya biasa angka agaga de na wat dia pangiwangan ya pangiwangan to anu de na wat ding ifuce to magi na sebab biasa ki matok bakanu ko kilala boleh apalagi lala kamarai. Makanya tu dilarang na pemalingan urut tafandrete matok ba ilala bola apalagi lala kamara. Makanya ya koto matok ba isaliwa boleh napa apa asode na wat diyunri matok ba agayero aso salasa, aso araba, aso satu, aso aha aja tunri matokba. Maka de gorota iya ko apa aso tunri matokba iyewe apa to kan naki nomor sidi nakan naki penyakit oli, yang kedua nakan naki penyakit manular, yang ketiga nakan naki abala, yang keempat patapulo sona patapulo wanina degaga baraka tamela la rumah tangga. Makanya ya koto matokba ada tu 3 hari yang disunatkan Nabi. Ada ya roh aso sining tambayan na sa bapak disangang aso kami si tambayak barakat tak na ipagan na dalik na angka warang para na sa ba aso giran aso juma iwaringi si pa aloborang maka de gorota iya ko angka tomelo ibu kara patampak baraka atau baki aso kami si bakda asara maka okotu watue mak baraka warang parangi na sabari apolingang aso gira tomatomalabi yang kia hadir. Napa ni ya koto mato bak dena sembarang ipamula itu bak jari kanuko 5 itu sunnah apa mula jari tangan kanan kegayero apa mula pak jeluk datu 5 onron na cicingi anak kelima leti kilo bagian kirita anak kelima onron na cicingi datu 5 pak jeluk induk 5 terakhir okoki induk 5 bagian atau maka itu yang disunat dan diajarkan Rasul magi nama tarate bateta matokba na serekuamangi mak da iro jingkukue mak bola ko jari-jari 5 namanya mayunri akinat diribolai tomatomala yang ki hadir tapi maka datiri lana kita ital limuta'allim al-kasitongan na 30 apa pasabari nadina tama baraka ilala rumah tangga termasuk nomor sidi iya ko tomasering aja tomasari pakai 15 itu tidak boleh. Ya nangka makunri masari pakai 15 nomor sidi maka de guru tak degaga barakat tamilala rumah tanggana. Yang kedua ajak to masari na sabak lebu kaso. Ya na angka to masari lebu kaso palagi kuwan ni napai masari magalak makareso ajak. Kenapa? Karena bisa jadi mengurangi keberkahan. Makanya ya koto masering asering ele kita ngasul sang asom ajak tapatujiwi lebu kaso. Kenapa? Karena itu dilarang di dalam agama. Napa ni ajak to sandre ko daw pintuwe ya nang kata joka lo bolana salana na tudak ko sa na pintu itu tidak boleh maka de guru ta aja mutudak ko dong pintuwe ajak mutudak ko yawana babanna pintuwe aja ajak muwale ru wajum matangangi mapusa na iwale waju ipakewe na isusui pusat tak termasuk sebenarnya mengurangi keberkahan apalagi ajak mupak diboleh sogarangkangi mak dibola ribola termasuk sebenarnya mengurangi keberkahan secara hakikat tomatama lebih jamaah yang dimuliakan Allah sinina tomatama lebih jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah napani ya komeki lemaki atinna ambo anak tawijawijata angkati kumakun raya aga yaro iya koto matanga mak bisawar makanya iya koto mak bisawar raya angka pak doangan na pak gurangi guru tak ibacai maka niga mandai nasu tak yakin mesti melemak manang atinna apa megangi jawita iya ko mak bisawar mak garang kami batina mak bisawar maka de guru tak ya nangka makunrai mak bisawar na mak garang ka batina mak bisawar depa nama nasu nama wari madai na sabab mak jaru-jaru mi batina mak bisawar iya mega nak pani iya ko to mak bisawar aja tasusangi iya ko mak bisawar ki makunrai na masusa batina mak bisawar baja na sangadi masusa akalan na wija-wija apalagi iya ko talojang ibate tak mak bisawar ya nangka makunrai mak bisawar na malojak batena bisawar na baja na sangadi makojak-kojang ambo anak nah makanya iya ko to mak bisawar pertama gunakan tangan kanan
ajak tapaki 5 abiyo tak gari warra iya na tu nasabari na masijak mawari na sunasuwi yan ang kamakunray mana sunade pa na bani na mawari berarti biasa 5 abiyo na napaki makbisa warra napani tale warra takamoy iya ko tale warra tabisaywi aputra lau atau ki bate tak makbisa warra yale warra ikamoy nasiga burirala tampu na 5 iya to kangi ati ang kasitungan na ketupak doangan ia ko ibacai maka apapun yang kita minta pada saat itu maka de guru tak mau pipa dongan nama kunari watu matangan nama bisawarra nanya pak dongan nasini nama lekai ada ibaca ia ko yale warra ikammoy ibisaiwi siga gu rilala tampu na 5 maka ibacai laisa laha min dunillahi kashifah tatutuk na sebab salawat capak bekatelut atau kangi ati ilodongi maka niga mandrai na sunasutta yakin musti malemah atinah tapahan niga doa ni pak donga pak gurangi kode pagaga tapla mati bawan ni sini na tomo-tomo lebih jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah napa niye iya kotofura mak baine ang katusitungan na apa melo ipasadangi baineta agayaro nomoro sitdi pasadiangi aju yang kedua pasadiangi kaju yang ketiga pasadiangi wajaju yang keempat pasadiangi aju-aju agaya sange aju akabarangi acino malinro pole ko wala kasuwi no bosi-bosi yang kedua pasadiangi kaju alengi di balancan nalangi li sadapur ko pasai yang ketiga pasadangi wajaju alengi pakai ya care-care minimal tasibangi mak balanca ko pasa meli jilbab sisi sabat dak tabita tapi namo angka aju kaju wajaju ya kode gaga aju musti malemah tapi maka date gorota ia koforatoi man lakai angka tu talu malak da ijagai lori sisi na lakai idi makon rayi agayar nomor sik di alipu makbarisi yase yang kedua alipu makbarisi yawah yang ketiga alipu makdapan agaya sang alipu makbarisi yase akibat tonganna jagewi andre na lakimu na sebab ia tu yang borane we kat doan rupa mikalamahan na yang natanya okomatan na ketimun na salah andai mesti baki tangan makaresongi indo anak na makanya makade guru tak jagewi andre na ambo anakmu yang kedua jagewi inungan na manang ka inungan na ibu melo kiga ya selingkuh ambo anak tak melo kiga majana sedih ya kode nang kanita kilala tasijangi agayaro ang kasitungan na sanungan na pagurangi agama iya kumatangangi makaborangi kopi ambo anak tak apa ya tu ya nabi tak magala masanungan dalam agama itu disebut sebagai tafaul makanya sininna parabot rumah tanggana nabi tak ang kamanang asanna iya komalaki kopi tatar ko cangkiri tale talusinru tatokangi ati aga ibaca tabatin na sabak lalang ati makada puak kasina tapat takapot ka nga pakitan ng laki ko padali bapat takapot na kopi ya kumasu isaliwa mita makunray ayan ati yasa sanu-sanu nga napaning alaki gulakas sisisinru tataro ko cangkiri nayato kasi ati makada puak kasina tapacan ningi wi atin na laki kulori iya padale bacanin na gola kasi de nagagacan ni topoki caningi sangadin na meto ya sange gola kasi tabolo na sa baaway pala na siyama taluay pasla kopi ya gola kasi na way palay igari ne padapek yulo na timuy agay baca tabacay wasallalnaha lahum paminha rukubuhum wa minha yakulu tapi nungang ilaketa musti petaka papakitan na yato na nakana parama sinin na toma-toma lebih jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah yang ketiga alipu makdapang makadaki ada makna nayaro idi makun raye tajege ulun na lakaye manang ka ulun na boranewe na saba iya tu ulun na boranewe don rupa kegayaro ulu yase na ulu yawa tajage ulu yase na ajak na kakita-kita tajage ulu yawe na ajak mito na nakatama-tama
iya ko kita kata matamat tumatu polena, iya ko kata matami katimi-timi tumatu polena. Sinenna toma-toma lebih jamaah walimatul ursyan dimuliakan Allah. Makanya iya ko sapaki abene yang Allah kayang angkatui apa pasalap melo itanga risisi na makunri melo ipubene burone melo ifulakai. Agayaro nomor sik di makade nabi tak lima liha iritin nasaba waramparang. Yang kedua li jamaliha iritin nasaba agalongan. Manang ka agalongan ia tu makunraya identik dengan kecantikan. Apa ia tu sifat na makunraya tituli melo ibote tacek de. Makunri melo ibote boroni magalak mak janci. Tite gare ia nam melo botingi mapanguju kokoyolona lakenna. Nakada bapana magamuak tita nakada laken nam maknah de nagaga makunrek kamina macanti sengadin nai di sinin na tangke angka manang itapun nai ke gayero inta mak borong-porong nama tata rahasia arudani temma petutta angolot temma buku na tubutta iya to na mak bombak uluwat tak mak balepi mata tak mak giri telu allot tak mak balana biti tak mak putela bu oli tak malibu suku ulat tapata sama na igat tangi alon na menrek lima jaka. Apa magai karena itu perempuan tituli melo isanjung makotoro identik dengan kecantikan. Apa rata-rata tu makon raye ia nak mejuk kalau botinge menrek solo sama na ekalime lepa macami. Kegayara nomor sidik macami memene keyolona kamaratna. Purayar masuk boleh kuilala kamarat na melo nopo bolana macami keyolona camit dan ricaminna. Nonno ipole ko bola na nale motor na saya jo kalau boting latu botin standar motor na rakoce di kaca spion na tanga iwat le dapana katalu tame ilala boting ilala kantun na ang kabadana ilala badana kacamin na macaming apa melo men resolo na pote hapi leban na macaming ekalime macamin na pamen resolo ko boting. Makanya makadaya tu agama li jamaliha irite nasaba agalonganna li nasabiha irite nasaba batiranna li diniha ite nasaba agamana. Tapi ang katoto ha dua talu sifat nama kunrede na wadingi hubene agayar nomor sidi ajak musaffa imakunre magala imace kebulu anning agama nana yaro makunre maseke makaddik nama kiki. Jadi ternyata yaitu magalak macam kebulaan ni makun rema sikit tapi megang iwi tamakuah. Yang kedua, ajak musafai makun re engka arah kosak dina timunna. Magai makun re paceceran. Apa kami tu itu makun re jama-jama natia faja macai. Ni tanah lakin nama China, ni tanah anak nama China, ni tanah bali bola nama China. Yang na angkap makun re paceceran tasapabani ya ko angka bola asetangang. Tasorobani menrik manan nak 2 jam. Insya Allah lari si tangi madai nasaba alina metode termasuk datuna si tangi. Agape yang ketiga ajak musaffa makun re mompok bulu-bulu matanah. Aga maknana ya makun re kita. Ya nangka makun reka kita yakin mesti mancaji makun repa bunuh lakai mamimi dokona lakina nataro reso keletoni olina na yatona masija mau bang maka de goreta ya na angka boroni masija mau bang nama dokon na kelang olina maka yaki pak bunuh lakai indo anakna made na seba iya sinita bali bolana iya si melo nalli malli oto bali bolana melo si malli oto malli talepasi bola bolana melo malli oto na podak ba manilakin na makada bapak na akare songa masija angka tugalo kolo masapang katokoto damitan katokoto dak bojing katokola weladi tumamana ni no may lakin na mamimi dokona na taro reso na masija mau bang makanya ya ko angka aroni masija mau bang maka bini na pak bunuh lakai itu kagak koy. Sinin dah toma-toma lebih yang ke hadir. Yang keempat maka dia goreta ajak musaffa makun rima lampe bulu-bulu bitina nama busak bukalipatna. Aga maknana yaro makun ripat jokah. Angke laki na pole makareso na buka lobo desi segagawat di yanre. Tako makada maniha bapakna
ia ko maliwasangi ang kamoto tonan reko pamanasa idi na saji-saji kato balik dolo-dolo yese na rakengi miloki gawati miloki gatunay tile-tile mo kapasa na bali bola tataparaki musti manyama tuan reta yanang kamakunre mako sipak nai makanja yalira kolimpungang itaja rito dan niya sapira bemor tisamo yasangi bemor sinin na tomata malabi yang kia hadir tanya je bawa je makunre ya nama arwanewe aga sipak na arwanewe matan recina na nama pura penghasilan andetin ro bawa zaman na matin ro mangarro moto mangiro nalong mamotor rewa sipinga matin ro mangarro 25 sabun na store ko yulo na baynena nakadang mana alyang nga kayo lyang nga bale lyang nga dagi lyang nga palako ang kaning kasi benena lo makbalanca tira pusat na malot lo badan na siruntuk pak bolu balewe ko tangana pasay siap pangiwanga si gatangang ura yan adena makanja tawana adena libalena pak bolu balewe iya to na nicha ni bandike na laona yok kalau bolana titisiwali salengkana letu bolana nale balena na sase na wati na tunui ito nangang iwate bali sa papalako iti ito nangang ipalako iti sa paidaging iya ko ang kaborani makosipat na makanja itong kolobo na itanda tami lalamijangi sinin na tumata malabi jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah terakhir upasaki dalam membina rumah tangga mesti ang katuyi yasengi sakinah aga yasengi sakinah ketenangan beda antara sakinah dengan tumaknina yasengi tumaknina ya kopura ki ruku na luru tato cinampa iya tu yasengi tumaknina tenangi cinampa kola la sumpajangi tapi yasengi sakinah iya ko ang kaangin iya ko ang kaaju na tapo angin na tenang maka itu yasengi sakanah diam atau tenang iya ko ang kakopi pura igaru na luru tanam menre candunna maka iya tu yasengi sakanah na yato pa ang kasakina ilala rumah tangga musti angka pa apangiwanga biniwe na lakay na mati bayneta ang makoki idik buranewe tasapuri arota pasakbara iatita na paki mawarekada makadah na lupi manri pak buracala na indo anakku apa yan ang makunray mati tiatu paja iya panapaja iya kumatako bangin na mati na makbusa-busa timon na magay apa iya tu makunray na mema pajaji ia komelo ireken na makunraye ternyata mapamulamupi mumpat na pajarangin letuk mutama na magharibi siaga na pasuk kura lebih 30 sebulan ada makanya namode gaga na jama na jinete mananna tapi angka tu kanjan na yakupan na kang ibeneta matarati zaman na ambo anak na matinulo na mafatu wijawijan na tomatamalabi yang kia hadir makanya di botilongnya ia kotomelo boting paru gampang mi agayara tapacot doi beneta yoko asarai tapalece yoko magharibi boting paru yoko isi musti mondodara yoko subuhi sinin na tomatamalabi jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah makanya na ya upasang irilalan na warik kadatai mamagi-magi na sabari dua talo ada papasan na tafada ang kaki makamalakang dalam membina rumah tangga sehingga kita mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di mata Allah Subhanahu wa taala maka dena gagas sangadina na tomilodo warifungan la taala membagi-magi na sabab padongang sehingga dalam membina rumah tangga ilolong ang ibaraka na risisina asugirengi sehingga rumah tangga tak beneta na wijata menjadi wanita yang selalu setia kepada suaminya anak-anak mafatori dua tafajajiyah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbi ghfir lana wa liwalidayna wanharhuma kama rabbayana shaghira Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Rabbana habbalana min aswajina wa surliyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ya Rahman ampunilah dosa kami ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah
berkahilah keduanya, rahmatilah keduanya, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahannya. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah istri kami istri yang taat kepada agamamu, istri yang taat kepada sunnah nabimu, istri yang senantiasa berbakti kepada suaminya. Ya Allah ya Rahman ya Aziz ya Jabbar ya Muqtadir, jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha pada lekbak pangkau kena Nabi Ismail, anak-anak mafatoridu itu fajaji yang lebih-lebih matururi agamana fungallah ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.